Ku tak daho dahasian gok dami rohaku labok ni hatam sadala tu dengan ni basang pamago arsaku gabe tara puro haki dia karang salbu dia juho sure hahurang aku mabain margogo au jala taru dia mamolus moluku ai dorma aharo di bahiko tua patalu diriku. Di sana membuat tuari godang mahami tidak mamuai dak kolon namin mangido hami amak patidami asa alu-alu dabang majolo tua mata nomor tua di batang maulia tuma tua munama patidami tutong mangido dabi hami asa alu-alu dabang ma ima ala dilulu ya mataraja na tua-tua pemerintah desa dan lubabi ma di sangat deraja tulang kami ala lunda bang maulia tuna pada nami mangido dabi kami asal lunda bang majolo tu situan na torop ala torok do dia ke pamili nami na makolong ya mi sa desa dawalo asal lunda bang maulia tuma pada nami di sana ramana terbang kami abuna asutan di sini do di bawah kami nama buai membuat tu kendang nami ala takkan sepermula noni bermula ada enggan baik di kami godang mula-mula marso pahami tu amat tadi batang ala sanggia di tiroi dia kolonon mamuai satu manipuli tuktong marasipula di bagasan dami pai namang kontak sumbai tu amat tadi batang Raja na tua-tua pemerintah desa pangulan dari raja ula-ula nami lasi kali gusma tu situan na torok main nama godang sombai marlihat tidak diingat tatu alias kami tu dia na lolo las pada budamang ma neng marepa sami alolo las rohado neng kebutuh bahami main namang gondang ibas
ada mama pandai nami nung aja lo mulia kapang ida nami marhi dia kagodak sobah. Pedamang dia mesti diolas pada damang matua sata. Pedamang mah. Sebelum natilak sa jongjongan pado-pado do raja ula-ula nami situ orang margana suksoni pado raja ula-ula ni ula-ula nami. Ala takas di pangiduan dia kasangap nami marhite di ula-ula di rohong. Nau takas ma ulaun sulak-sulak di pahupu. Abang pada dami nera manok termahami di tongan ni alaman nami. Mangiru kami amak pada dami alamar mula doli marmula dadengan. Baik mati kami gondang pula mulai. Hatani na tua-tua na mandoko sumba marhula-hula ili marburu mana marokatubu cara sahur marokasauta. Isa nung ating pagsajong-jongan paru-paru kami do raja ula-ula namin si tumora suksoni raja ula-ula ni ula-ula namin. Mangiru kami amak pati nami. Ning barsopa kami hutula mga lapas-pasan amat teribata. Asangon hatani na tua-tua na mandoko gunung si mana palu para asaran nila kuba. Amat teribata si masa pasu-pasu parite ma raja ula-ula namin di ula-ula sendiri. Amak pati nami. Paima godak subah. Boleh betul lah. Alam nung aruga muna, nalaw mga lapakapati-pati sa tanah at kapula-hula muna. Kami piatong, nagrodo kami. Pasaton los dais, atay na maduwa doon naman to. So, tulog sa manapaan nila dito, para saranin nila po. Diba tanas nila pasu-pasu, alay pa rin mami gula-gula. Kaya naman namin, parusin namin. Pasaton, los dais. Serada ni amang guru nami. Kalau mamulari, bama.
tu mah pada Nabi ini sepuluh nama pada katur ternama tidak ada arti ada tu penguatan. Baik dia habis itu dia olas pada udah mak matut.
kasih.
kepada kedua pengantin. Namasiho
Oke, terima kasih kepada Bapak Alexa. Ulang kami dibaktikan Allah Tuhan Muli dan Tuhan Lasara Jemaah Hari Banggalia di kita Takas Mama Bulu kita Ima Nabiya tahun Mangdewat Ima Bulu Muna dan Gabi Parwai kami anak kami dan Gabi dalam Muna Israel di belakang kami dari Rasul tidak aku kami waktu hari Muna Nuna Rasulata Obat dan Kapal Rasul Lasara Jemaah kami di belakang kami Ima di nama Alapani Muna Lamun Lamun yang mudah-mudahan sinawat Ima dia kalau satu harta dia rasaku. Boleh itu sono jangan boleh terus bahan mari dia kan dulu tulis barang. Nah boleh dalam persamaan ya una lasor wa una ulima dia kalau una. Asal ada dan dua nama pada sini dia semua kalau una. Itu sono dia jujur dia kan rumah. Nah boleh terus bahan. Tidak boleh mati wata dia kalau sosial. Semuanya berdoa boleh. Jadi bagaimana jalan horas? Salam. Secara pribadi Tuhan menangani sekalian. Dari Allah. Biar sadari Oma Raja Nabi takas mapabotohonon nami. Oma mangan parboboan. Ima dina patupahon. Si tombol ma ima boru nami lohotela nami margaraya. Las dusaya no setongan di Jabon. Langsung lo tapatupa acara. Ima dina majalo adat nagok kami. Ala dino mengrajaran itu madong. Dia kajuh nomor tunan nahu patupahami. Tukso sagion ulima rohamuna markenge kamu natulah. Asal itu akan nama juton sinur nahu kami. Gabi nani ulah di tangan nami. Didok na dua-dua. Auma di silian di pakuti tingano. Oras rohami pun nasuh karena situ orang pamurumuna na mangalian. Ibas rohamuna dia akan nahu warinakin. Dia akan majalo. Sinukuti mami gabi majaloras. Karena kamang guru andong mahita malaya karena masih adusan jadi marang boleh taringot ditulis penganon takas laku dari kami saat inauli yang berurusan nyari ke pujarohani mardo mamauliani Putaramu na pabuat raja na tua-tua sari mencalo itan namo si sara jalo itan namo Sana jalo manita sude pula-pula nang raja na tua-tua paulani huria Enak itu. Di kata jauh orang ada nomor bangsa di situ. Kemudian itu baru tentang ruangan itu bangun di itu. Kemudian kami nanti maka ada nomor berubah nomor kemudian di nomor kunci yang pesantren adat di rumah mereka langsung di orang
Amin. Oh, lo kalau dibagi dah dibagi di dokoko margalasi apa iya. Ulah kurang nama nu, kumar pun nama aku dah. Oleh tu lah. Anong gabi? Dakota. Dahil cuci tangan dulu sa malaki. Sabar. Sa dialak ko ni Darne. Wanda pina. Wanda cuci tangan. Ima di na mga lapari hut na lang manaroon at kabura-bura sinamo. Ima di puro muna na gabi para may namin na gabi ila muna. Lautakas nung nga ba 30 taon. Nasa na rin mami dito sa dato na nago marito sulang ibaw ko. Tuwa muna rin ulo na namin mga magana. Ulit gusto ko rin nabuot at pati pahami. Aso natin na tuwa naman daw. Aso ang mga sila may pakutin tingalo. Oras mahagi ang muro margala iya na mga niya. Oras maharaja ulo na namin kung orang dekat manjala. Itu boleh para mamuli ati. Jadi gabi majala oras tungatong matailas ituturuhan namin huberik kami. Dinarohan muna ni na mga lapari manaroon muna ni sinamot. Di batu pahamulon marhite dia kasi panganon na ukta parsaulihon nakin. Babakona do yung guru dia ka pandohonan dia ka nahumurang. Asa ang giati parite ito na lang mangilo ito magtaribata. Asa dihurang ngay ditambay dinadungi dilipat kanday. Tukso ni pe lakan si panganon na pinasa muna tuhami muna manat sok kami. Bos duhami maaf duhami marlopan. Doon namin na sa hata paso-paso may tuhat ka tuhan mo naman guru namin margalaya. Asa na tutan mo tunulot dapat na papagana lomak. Tuhat mo tuturuan dapotan mualek na tiyo. Asa tusangan na kulit lang masatua sinun matong na pinahan muna. Gabi naniula ni tangan muna. Lasso ni mamang guru marhita di asa sa muna tumadong. Dia ka deke nakinaw patu pahami. Bulu kami naman do dan marani kami mandoi deke upa. Alay deke mangan do nabuhin pasatami dapat dua muna. Alay bos marwa muna mamang guru. Dungga ko talon tikina pasaton namin do tuwa muna deke upa. Tung suri deke mangan nabuhin pasatami. Uli maruha muna, ras maruha muna. Silok boti mahami, gabi ma jala oras. Gabi majala oras tulang kami. Mas masang tahun na turas eh. Jadi suri ma amang raja. Ala dong do nagkin do na martulan. Naruha nami buha amang raja. Tua-tua. Oke. Jadi sesuai so ni raja. Ala taksas do na marniado kan na pinasama na ng guru magalaya. Asa unang didok ko na digiling motor dan yakin do ko na tele pasapon na palit. Bagi dua, alam ko nak sotik dia ami. Jadi langsung ni mak. Pai masuk hunang nakok kami. Amang boru margalaya. Iya ulau tanumain sulak-sulang ni pahop puna mak diharorong muna daido. Alay dang parjolo marisi tabuk ang songgo so anggir. Alali narohanami patu babu manjolo songon si pajal bogas. Alana na masaidang mas tangarong da pero na muna nalaw pa sa atong kaulan na nageleng. Pero masuk ng mga silang. Majolo maroharaan sa ulit. Para marjala sa mo. Aduh soroha. Ay bulong ay pa tu papangileleon na may pajal bogas. Ito pajal bogas o parjolo. Tolo habi mapapulalo may kamuda sa buto kami membagi dan. Piga-piga tahun na usay po dinalaw buru namin. Paringa muna buru oras ng Japon. Ululuy kami, suruh kami na mga luluy sa Hatu Jakarta sa Hatu dia. Sabi dapat di Gunung Sitoli. Kung masuk mo nagatin yung kulinan. Baru na sila lihat kamu sa pantay ko na sila sa Blon. Lo dyan sila mandiyo sa Hatu Jakarta sa Hatu dia. Sabi dapat di Gunung Sitoli. Lo dyan kamu mga luluy ang muru sa pulau ng Paula. Buru na sila. Paano na natin magaling eh. Dia 2000 na. Kamu na naman
Jual mana jual mana. Ani Raja mah pasal kamu. Jadi dia. Oh. Raja naro Raja Neda Boto. Kalau kamu leba. Ya kamu jualan apa sih?